agek tas parut, agek tas marut tebu lur ya. Lur tebune tas tak parut. Mang tas lur. Mang tebune tas. Iki mang tebune tas tak parut lur ceritane. Tas tak parut barno parut diperes kadek kain iki. Diperes kadek kain iki lur diperes. Diperes ngene lur carane. Peres modele. Iki lur. Ini lur. Peres tebu carane. Gampang. Lur diperes. Meres tebu lur jenenge ini. Jenenge meres tebu iki. Jadi dia hormonal yang mempengaruhi kelenjar prostat kalau di kewanitaan ke organ kewanitaan seperti itu. Bagi Anda yang punya masalah kewanitaan seperti kemudian iku lur lek beres kono nih. Dadine ngono kuwi lho. Iki meres kain gombal lur. Lur iki es batu lur. Engko dicelupne kene lur. Mantap, selamat menonton. Jos.